Tumanete muiritu witagwo Helen wa Ngari na tukorwo twi hamwe nginya turiki. Thank you. Uranga akionegera arumiriri yake akiuga Gienda kuheana rugano rwakwa na my brother tureretwo hamwe to niwe mukuru hari anake agacokerwo ni catechist wa ihenya na ni ngacoka ngauma Kihara hau thutha. Ingitwo kuheana rugano rwakwa na Kihara tukurite ta mahatha tukererwo ni dadi na mami na mwiritu akurire gatagati ka imwana igiri ngwiciria nikio ndagire na courage. Man who knew his worth and always tried to make everyone around him feel good. He was a loving husband, a caring father and a loyal friend. Ni ndi mundu rotari urarira iturudegwe go celebrity Martin ari mwendi ikeno ni ndi yothe twakona Martin tungiracemanirie gikaro tuhure iri mihehu ona ndirakomaga gwake. Mzee wa kazi Kihara wa Gathua turite ari mu Kristiano murumu wa kanitha wa Gatoreki na thutha wa guthoma kirira ni abatithirio tariki 2 mweri wa 7 mwaka wa 1900